iyang Kasilelia Mitch Yay Samatel Program and Ranwit Kailan Ayo Program Ew Mapinsyong Katakataw o Kapkapesya Irakasampalakan Mapitata Ninlimatay Volpe Saruwat Kailan Ayo Ong Muay and Ranwit Amoy at Tungal Sakratan Kapun o Wow and Pachengache Menen Sakratan Kapun o Wow kan Perungan Lapoy Bata Nang program and Sujikan Ranwit Chaikan Kachin Korangapan Saipat Pot na kaunapta o alalti sang ng NGO Pacifica Renaissance YouTube channel o video watch patungkol kaunapta sang Operation Polpe Historic Preservation o Dr. Takuya Nakaoka na Uya Executive Director ng NGO Pacifica Renaissance Rakat o Chorus Pato ng program ng Ranwit Kailan Ayo. Kumail katun kupura po piliet alap lapin shoy. Mas miyo popoteo makin kokosan nan kosap owa win matalani. Popotwat tungalan ki putak siliman o sirapain man. Oni arail mamor pene putangko makin apapali arail papa nono o riarail sirapain. Wasakis rakin lalai tie rakin kusuya nantaka nowa. Wasakset ininin mamun. O ansyo marapanum rapan wakata arakin koi lait wasa. Hari kata-kata ansyo me o luluwatalar akin pekirin na putangkaw. Rente pa wagatala arail kasanti na puel ong arail nono o riarail siripino mapan payen mela euran. Kata-kata olo ap mela. Putangko kolokol kaya-kayalik marail papa uyayang rail. Kukolo pilalan show you meliyo traptar luwat shomaw. Apil pekirin putangkaw. Renantiyang kolokol arail apuel ong riarail siripino mabil pan mela euran. Riputangkaw sapeng kiliyo me sangkoros me arail papa o kaya lingki patriang me pil kaya lingki yang rail rapan nantiyang o kolokol. Kata-kata liyo ap mela. Arapil kolokol arail pasapeng o arail papa o nono o kinapapaliri arail siripin. Murinan show you arail potko trepta kaulim telepanet ki arail kin kangkang masyakana-kanin kanarail mga siripino ap kin kelekeleep kin palimawin kanarail mga kan. Kata-kata resolar kak kolokol arail lamalam recepta kapare yang arail put ko arail insensuot ki wiyape merakin wiya yang rail o riarail siripino. Rakin mata-mata wa arail apol esotra parak nan pungarail. Ramauki ren kaparak arail apol nan pungan riarailo o pilarail put ka. Ari liya ka kinwiwiyayang siyang arail put ko kata-kato lelan show you me putangko tukular pa arail put ka o treptar sola kisikisya mau riarail siripin. Ari siripina po insinsuot kila o makarata iyar metaweta mapan kukulasang reray. Iyar kukola sapasapal kukutila paliu. Kukola olel wasakis meatan ki alokap. Iyar berakagtala ni nana kilikilang lanan kaplong alana lokap. O sotonok sanamaw ay tolul. Kukola olel nan wisyonu nan kausap salatak. Iprakagtala nan kaplong alan salatak. Epil sotonok sanamaw. Epil tolul.
Totolul kokotila olel nanawak. Iprakagtala nan kaplongala. Kaina ni tito imsyarawi nawak Katolik ranwat. Iwasa me plata me sanamauki. O isyop tala. Uya sapasap wasaw. Atron ko sa pawak. Iyarail tok nipong. Rapangkin pekon peneren syol kinawak. Kokol. Kakalak. Sapi, tukia, lep, o wasaran, arapurpa siyang mayor. Imerakin wiwiyarana ka. Eu, ansyo, sirapino, liseyanta, o naitrikiti, umpariyo, putak riyaman, o irailer kin wiyatatok nan kaplong alawak. Wiyatatok wasa, o sinputang ko kakairta o koyakta, irarkin mot-motong nan pil me kustito peyantito imsarawi nawak. Liap kaya kaling kiyang ra o kasaneti yang ra truka kalaimun pot. Miminan warangan wasaw. Iwasa miraban kin mot-motong kukolo lel ay rapur. Rasuraban tao li truka. Irar pan kinuya tato ko len ni shawas. Iral pan tungalen shawas. Ay rapil purala motong nan pilo. Kukutilaw lelwasaw ay rapil purko tala. Kata-kata iuran. Putaklaw to apo intayang riya metrikutuko. Ira motong kutilaw lel ni truke wa intayang metrikutuko nan. Kalamele tama nono kanki chan tauli tilame. Mia mekot kamasya poyak metuwete eni ape mimi wasaw. Putako sapeng ke mesotra weweki. Riurano irapunaw kita irapan tauli tila wasaw. Irakolaw iroir tila iraklang tila klang nanset. Iraperan kita metene pil lauten mo. Iramawan ko lang mumoy wasaw motong nan pilo. Irari manta irap uyatoto ko pekre naranono an parata ne irakatiyo tuke. Puira matawatar rapan kola motong nanseto. Puira uyak me pilyo. Ira kola ka sengti me nawak. Aray light kap kisol kinawak. Aray luk. O paseto. Ira nenek mam. Nan kosoy potret tene i light me kayu mamun. Me uyawak. Siyang mas kokoto lelanso. Ira nenek mam kokolo nektato nawak pilpureng nek. Tangkay, rawya songo, asyol kinawak apte kata putak riyamen memot-motong silip nanseto. O yer kalalapak mamiara tungol, ay rail sapeng masot. Patak yang rail ren ekerrato o kiyang rara tungol mam. Rail rioli rato o kiyang kisikisayra. O irapil wata kiten mam, ireta iraraweta o wata la renaranono. Ansyo may rakokola iraininin peren. Pakitan mam irawa. O iralamalaman maranono pan peren ki. Ansyo may ralela. Liyok kamera. Kamera o kalukairati o itakrera. Tame kareta kamakawi kila tame intayang kama. Intayang kama magmasutupan tauli tila trukayaw. Kamakola o tauli tampa. Kamakaksaweta ama kapinsyak. Rail wiyata, rail tungalonek, rail tungalen syautukila, wentim pan mayor, aliyo pataki yang ra. Kumapan matang puritan men siyang lakap, pagmapan wiyata wa ama syawan mo. Rail manta, wiyata pasapasyo. Suto patuan mai pasapasyo magtailkin masani peikin iranwat. Aproyata la palan pasapasyo o aute kila siyang koros me miyarerail. Siyawa o siyang koros me uyamin mga spar, aminup. Iralaute kila pasapasyo tir. Liyap katrangati lap sinputangko. Iran ko lan syakare kisol kinawak. En kataroto ngaramas en watila ara syawan mo. Rirakotila syol kinawa katarata manaka priyamen. Irakota sudah kamakit pasapas. Emen puretila pilkareta to riyamen.
Wiuya siya kukola law nagtala siyang ulan nanawak. Ayan siya merap ka kuwatila pasapaso. Ayan siya merawatila puil. Menawak ininin purya mo ikila. Rap kin pitipitaki o paypaytang kipenanan pungarail. Yaten siyang pasapaso. O irailer katan kila pasapaso kupunawak. Ersang marinan siya menawak chapter totok. Uya totok o Israel yang watawat kila an kitipu siyang siyap, siyang marinan siya kukoto lalatoranwat. Maktel pantek mana kapunawak, resutukin makalakal aliyalu punal, aprukin pulipul. Puiki marin an siya retapta kasyang palkita totokan siyap. Yemet ay tungal siya'y roro way likinuman koros makoronga kumain na katin kainana pupiraki may papa. Arer. Yaimet sa pagmatayag program and ranwat kailan ayo. Program ew na pensyong katakataw o kapkapese irakasang balakan na pitata nin lamatayag podpay sarawat kailan ayo o may and ranwat. Sa patrongan luglugat kupurakan o nan program and ranwat kailan ayo. Napangkin kaunapta nan wingkan napang patroto. Kalangan ng kupul korus o kasilelia main ko. Say